Na meni je držal ta pravo pištolo na glavi in je igral rusko ruleto. Neurokirurg je rekel, kako ste vi sploh sama sem prišla? Jaz sem rekla, z avtom. Je rekel, a veste, kakšno imate vi stanje? Sem rekla, ne. Rekel, to je podnujno za operirati. Pol je bilo trdo, pol pa mehko, ne. In tisto na mehko, če mi je nekdo pritisnil, sem videla verjetno planete, bolečina od 1 do 10 je bila pa 100. Ker je on tam še v bolnici rekel, premaknite levo roko, sem jaz desno. Ti, kad drevo objamaš, ima pač energijo, ker je živo. Če ga začutiš, ga pač objamaš. Če ti brez alkohola ne moreš držati, ne vem, no, bolj bi rekla, ajde, pol leta. Jaz mislim, da so tle težave. Preklela sem alkohol, ampak pol sem ga pa spila. In ona je šla sama kao na avtobus, seveda, da ga ni dočakala, ker so jo smetarji najdel ob 4:30 zjutraj, takole se držala za srce na tleh, pa glavo razbito. Prosim, prid pome, jaz se grem zdraviti. Rekel, zdraviti se greš? Resno? Sem rekla, jaz se grem zdraviti ta moment, jaz ne moram več.